twaleta kwa kuno ebene wito bazalendo ubu tubazaniye ibi bene wacu bazalendo wazalendo deta wazalendo tunasema tunalalamika wazalendo turavuze turatabaza. Kama mnaona mnashindwa mwache kutuishia watoto yetu s'il vous plaît. Niba mubona mudashobora gutsindura urugamba mureke kwicisha abana bacu turabasabye. Musomba gani mko na mwe bazalendo mwe? Ubugoryi iki mufite mu mitwe yanyu mwebwe wazalendo? Musomba gani? Nubuhe bugoryi mufite mu mitwe yanyu? Mwache ba Rwanda bajipitie zabo. Mureke abanyarwanda batambuke bigendere ku giti cyabo. Tunachoka na mwe bazalendo mwe. Tumaze kubarambirwa bazalendo. Mulikamata mabunduki alini mkwenda uisha population hivi. Mwafashe imbunda ziki zo kujya kwicisha abaturage. Kubera iki? Mwe mnaona vile bisonde bya FARDC ni biwelewele. Mwe ntimubona ko abasirikare ba FARDC ari ibigoryi? Bisonde b'abakongomani ni biwelewele. Abasirikare b'abakongomani ni ibigoryi. Défendre inchi biko na défendre nani étranger. Aho kugira ngo barinde abaturage abarinde igihugu bari kujya kurinda umwetranje. Ubu ngubu n'abasirikare barinze Gasita batigeze bemera ko Gasita apfa abakongomani. Mwa bazalendo mtatumana population kuba Rwanda ku M23 bale basoda banani ba FARDC ni M23 ile. Ni gute muri gufata abaturage mukabohereza muri M23? Abo basirikare ba FARDC muri kureba abo ni M23. Mwa mnawazia mko nyi bote. Mwe mutekereza ko muri kumwe nabo? Hamuko nyi bote baso. Ntabwo muri kumwe nabo. Abo ntabwo muri kumwe nabo. Ndapfuye ko dufata mva ko nigenje. Jesus. Two tourists. Ndapfuye ko dufata. Byakomeye reka nze mwihangane gato ireshanje image. Narababwiye ibi ngibi mwe mugume hano muze mwumve. Listen, stay here. Muze mwumve. Byahinduye isura. Ibintu birenze uko mubitekereza. Reka dukomeze. M23 bale ba FARDC bako na mtu wabo M23 ko na bananani banamsutenir. Abo bantu muri kureba ba FARDC abo ngabo bafite abantu bakorera bo muri M23. Ole ba uwo le étranger bakanda uwo ba population yabo. Aho kugira ngo abasirikare ba FARDC bice Gasita w'umu étranger barimo kwica abaturage b'abakongomani. Tuyabo ndio wako na uwawa. Bari kwica abantu babo. Wana naambia kama wale wasoda b'abakongomani ni biwelewele. Suraka ni biwelewele. Ntimubona ko abasirikare b'abakongomani ahubwo ari ibigoryi cyane. Bazalendo tushabambia hatuna collaboration na gouvernement Kinshasa. Abazalendo twabasobanuriye cyangwa tubabwira ko nta miganirire cyangwa nta mikoranire dufitanye na guverinoma y'i Kinshasa. Musonde wa Kinshasa yepeka asema bazalendo bo peke mujidefendre. I Kinshasa bamaze kubatangariza no kubabwira ko wazalendo mugomba kwirwanaho. Muko mnaenda peleka watoto sasa waende ku manifestation kwa M23. Est-ce que tabasikilia huruma? Murimo gufata abana ngo bajye kwigaragambya kure mu 23 mutekereza kuri bizo kubagirira impuhwe. Sasa ni wazalendo angalia sasa wako na nani population. Sasa wazalendo murebe ukuntu bari kwica abaturage sasa. Tunasema kama hamuna nguvu ni wazalendo. Tunasema kama hamuna nguvu ni wazalendo. Bombima. Ati turababwira ndongera ngasubiramo wazalendo niba mudafite imbaraga ni muve mu nzira mureke ibi bintu. Tasha uzoma yenu pale mwache kuisha population. Muvana ubugoryi bwanya mwaho ngaho mureke kwicisha abaturage. Mutobo ole wenu pale. Muvana ubugoryi bwanya aho ngaho. Mwa wazalendo bi general abina atakili. Abajenerali y'abazalendo b'ibigoryi mudafite ubwenge. Bi general kama 20 de plus mnani mzone ya Fizi na zone ya Uvira. Mtu mmoja iko na bangasha jua nini? Ni gute abajenerali b'abazalendo barenga 20 muri zone ya Fizi na Uvira umuntu umwe ashobora kubatesha umutwe General Gasita kuki mutamwica? Muzomba gani mnakuaga nabo nyi wazalendo? Ubugoryi iki mugira mwe bw'abazalendo? Ndababaza. Tuko na contribuer franga yetu zinabafikia nyie kule mwe. Turimo turakusanya tugatanga imisanzu amafaranga yacu akabageraho ngaho wazalendo. Na morale tuko na bapatia mko mnasikia. Buri kimwe cyose amakontineri turapakira ariko ntimwumva.
Tushawaambia negotiation ya malizaki vita. twababwiye ko ibiganiro bitarangiza intambara. Manifestation haiwezi mtoa ule mtusi pale. Ntabwo imyigaragambyo ari izavana umututsi muri Kongo. Mko mnasikia mwe wazalendo mwe. Ntabwo mushaka kubyumva mwe bw'abazalendo mwabicucu mwe. Mbona mtawisha watu bigenera benye abina siyo kama bitokaka wapi mapori kama bitokaka wapi atuyui. Sinzi muzumva ryari ibyo bigo by'ibijenerali by'abazalendo byavuye mu mashyamba, sinzi byaje bipfupfunutse he. Kisha mnajiita mko wa genero. Mwarangiza mukita abajenerali. Mko nawisha population haya hivi. Murimo kwicisha population cyangwa abaturage gutya. Mnatumana population iende fanye marche mbele ya M23. Murimo murohereza population ngo igende ije gukora imyigaragambyo imbere ya M23. Eske batawasikilia huruma? Eske baraza kubagirira impuhwe? Tunawaambia wazalendo hii population yeko na kufa mutailipa. Turabwira wazalendo ko abaturage barimo gupfa muzabishura. Tushawaambia hivyo mtalipa ile population yeko na kufa. Aba baturage barupfa muzabishura. Kazi yenu pale mzoni ya Uvira mko nafanya. Ntabwo tuza akazi muri gukora muri zone ya Uvira aya masango nakahe. Kama mnaona gasi itanawashinda, hamna akili ya kusema sema dirige nani. Niba mubona ko Gasita yamaze kubananira mudashobora ibyo bintu kubiha umurongo ngo apfe. Mudefendre nani bulongo yenu? Mutoke M23 epite. Niba ibyo mudashobora kubikora nimuve mu nzira M23 itambuke. Ire jambo ni sawa. Mujiunge na M23 mwende toa ule uvya machafu ule. Niba mubona mudashobora kwica Gasita nimureke M23 itambuke ndetse muniyunge nayo mujye kuvanaho kira kigabo gifite amatama cy'amabyi. Ndi kuvuga nkuko biri. Una wenye nuka president. Ariko ndi kuvuga ibyo bari kuvuga. Ati niba mubona pale mzoni ya Uvira mko nafanya. Kama mnaona Gasita na washinda, hamna akili ya kusema sema dirige nani. Mudefendre nani bulongo yenu? Mutoke M23 epite. Mujiunge na M23 mwende toa ule uvya machafu ule. Ati niba mudafite imbaraga zirangiza Gasita muve mu nzira M23 itambuke ndetse muhite munayiyungaho mujye kuvanamo kiriya kigabo gifite ibitama binini. Kila kiwelewele kichwa mnaale mu mavi uno sanse swandi za mu president. Uriya mugabo ufite umutwe wuzuyemo amabyi wiyita president. Mujiunge basi na nani na warebele mwende nyi wote muache mtu achie uzoba yenu pale mko nawisha population. Mtu mmoja iko na bangaisha. Ni gute umuntu umwe munanirwa kumwica akabasitesha umutwe ubwo ni General Gasita mwiyunge na M23 na warebere mugende mujye kuvanaho kiriya kigabo gifite amabyi mu mutwe. Kwa watu batanu ingefanya ni kwica abantu batanu byari gutwara iki? Ingekuwaye hasi bitari gutwaye manifestation kwigaragambya. Mutalipa wale watu nye wazalendo, mutalipa wale watu wenyewe wako nakufa tuko nawaambia hivi. Abo bantu barimo gupfa wazalendo muzabishura ndi kubibabwira ngiye. Jua uzoba yenu mtalipa wale watu tunasema hivi. Nyi wazalendo mtalipa wale watu. Twebwe turabibabwiye wazalendo abantu bacu bari gupfa kuko mutisha Gasita muraza kubishyura. Ndio tunaona buzoba bunakuwa bwingi sana wazalendo. Turabona ubugoryi n'ubucucu maze kuba benshi ari bwinshi. Mama ya kutumba watoke kule siuba ya kutumba watoke kule mabembe muko mnakuya fafa marenyo za nini? Ati baye kutubabona mu bubembe mukaza ngo gukoresha ubuntu bw'ubunama inama ziki? Bulongo ni bwenu. Ubutaka n'ubwanyu. Muko complexe na bulongo yenu juu ya nini? Kuki mufite complexe y'ubutaka bwanyu? Muko intimide na bulongo juu ya nini? Kubera iki mu kubakanga ku butaka bwanyu? Guvernema Kinshasa ishajionyesha wazi kama haiko na nyie. Guvernema Kinshasa yamaze kwerekana ko itari kumwe namwe wazalendo. Defendre mwe peki. Ni mwirwanaho ku giti cyanyu. Hamuko mnasikia leo tuko nawaambia mnapenda bawaambia haya ba general. Ntabwo mushaka kumenya turi kubabwira twebwe kandi ariko tubaha amafaranga yacu murashaka kugira ngo tubabwirwe nande. Baba bazima washazeeka mlipita ku masomo na bengine bakupita ku masomo. Siyo uzoba gani mko mnafanya mko naulisha population. Bamwe muri mwebwe b'abajenari mwanyuze mu ishuri mwakandagiye mu ishuri abandi ntimwakandagiye mu ishuri. Nubuhe bugoryi mu biti butuma muri kwicisha rubanda? Tushawaambia manifestation haiwezi mtoa ule enemy ule mtusi haiwezi mtoa. Twababwiye ko imyigaragambyo idashobora kuvanaho umwanzi, idashobora kuvanaho uwo mwanzi w'umututsi. Twarabibabwiye mwanga kutwumva. Mnasikia? Timushaka kumva. Kama mnaona mnashindwa hamna nguvu muache M23 pite acho kutuia watu. Niba mudashobora kwica Gasita uwo mwene ngo aveho mureke M23 itambuke. Ipite yake jende yake bando mtoa ule vyo akitu ule mnaela mavi swandi zangu president wenu. Mureke itambuke igende ije kuvanaho kiriya kigabo gifite amabyi mu mutwe uwo mwita president wanyu.
Tunachoka na mwe wazalendo mwa. Turambiranywe namwe wazalendo, turabarambiwe. Mungu wangu. Tulishawaambia mwende mupigane na FARDC pale mtuto kwa mtuto ndio mkamate ule bwana. Hamko mnasikia. Twababwiye mufate imbunda mugende murase FARDC kugira ngo mufate uwo mugabo w'umututsi Gasita, mwabyanze. Angalia sio kuna wa population. Reba ukuntu bari kwica population wazo mu birebe. Angalia sio kuna wa population. Muri ukuntu bari Wapi bako na wa population hizo? Muri he bari kwica population. Mungu wangu. Sisi tunamshukuru Mungu na karengia. Ndugu yangu, ni vitu vya huzuni sana, ningeambia wakubwa wetu ya wazalendo. Ati namaje kubasuhuza abavandimwe, ibintu nagahinda gahetsa kandi gahinda. Nkuko nabibabwiye, twakomeje gusaba abayobozi bacu wa wazalendo kuanzia mu nivo ya kwanza, guhera muri nivo ya mbere, William na kushukura wale wasuda yake, kwa William no kugeza ku basirikare bo hasi. Vitu vya huzuni sana. Ibi bintu biteye agahinda gakabije. Mkuu wa majeshi pale Uvira anabambia kusikwata mzalendo takia na bunduki akwetu kumandamano, afike pale, kufika pale balete ile yao watadepose pale kumeri, apre kutoka pale ndio banaenda mpaka anachunga jibu. Ati umukuru wa gisirikare Uvira yabwiye wazalendo ko bagomba kuza mu myigaragambyo nta numuzanye intwaro cyangwa imbunda, barangize baze batanga ibyo batangara kuri meri, niba mara kubitanga basubire muri gahunda zabo. Leo FARDC njoo ile ilisema itachunga raia, njoo ile na wapiga masasi banakufa. Ati FARDC yavuze ko ari yiza kurinda abaturage, none ubu turi kuvugana imaze kubasuka nk'amasasu barapfuye. Sasa mimi kama tunakufia nini? Ubu sindi kwibaza, sinzi niba turimo gupfira iki wala tunafanya nini kusudi tukufa, cyangwa niba twakoze iki gituma turimo kwicwa. Tunapiga mgomo karibu siku 7 ikani 6 tutumiki. Tumaze iminsi 6 niba 7 tudakora. Teseka na njala. Turimo kwicwa n'inzara. Mpaka Gasita yetu. Paka kugeza aho Gasita agendeye. Gasita ni soda. Gasita ni umusirikari. Mwe mnasema tatoka ku risasi kumandamano. Mwe mwavuze ko agomba kuhava kubera imyigaragambyo. Gasita yatoki. Gasita ngo yanze kugenda. Mandamano barafanya imyigaragambyo byayikoze ariko byanze kugira icyo bitanga. Ndi gusobanura. Leo mandamano yenye bila risasi wala kusema bapate jibu banafikishwa kwa masasi na tunatutuba na kufa na vingine banadumia tu. Iyi myigaragambyo mutigeze mukiranga amasasu mukaza no kwigaragambya, none batangiye kwasuka nk'amasasu, anabana batangiye gupfa. Sasa niulize kweli tunafia nini sasa? Ikindimo kwibaza, none turimo gupfira iki noneho? Kanjo jibu inatoka sisi tunakufia bure, raia nakufia bure. Ahangaha none igisubizo kikaza kivuga ngo abaturage turimo gupfira ubusa. Bakubwa yetu basoda bazalendo tunafia nini? None bayobozi bacu ba gisirikare babazalendo turimo gupfira iki? Neri basi bagiacha kwenda kumandamano sasa. Ntibyari kuruta abantu bashye mu myigaragambyo kweri. Bali banakufa banacha jamaa banacha batoto banafia nini? None abari gupfa bagasiga imiryango bari kuzira iki? Hatari. Birakaze. Muangalie sasa. Murebe none. Mwingine anasema kama mnashindwa muache. Abantu bari kuvuga ngo niba mwarambiwe mwananiwe nimurekeraho mumanika amaboko. Sukufie bure. Abantu ntibapfira ubusa ngo tubabarire ubusa. Leo kunaendelea kukufa tu. Abaturage n'abakomeje gupfa. Leo wanasema kukosa kufa 5 wala 4. Uyu munsi bavuze ko hapfuye batari munsi ya 5 cyangwa 4. Kesho na kutakufa 2. Ejo bundi hazapfa abandi 2. 3. Abandi ejo bundi 3. Twese turashize. Imana yonyine. Nje nabagiraga inama abayobozi babazalendo mushaka ukuntu mubigenza. Ntidukomeze gupfa tuzashira. Tunaanza kufa na bado Ventura yaingia. Unasema Ventura ni nini yuko mle ndani? None ko tutangiye gushira kandi mu Ventura itarinjira hangaha. Erega mu Ventura ni bana bari mwimbere. Bado sasa ingine yuko banachunga ikui South Africa. Ndio tunaisha sio. None ko tutangiye gushira kandi mu Ventura itaragera. Nigiramo ntituzashira. Okay. Uvira tutachinjwa kama nyama. Bukavu
Uvira bazatubaga nk'inyama. Kwa wanaendelea na Goma. Ibukavu ni Goma bari kurira. Bado sasa Uvira wakikamata Uvira na Fizi. Tunaisha. Nibamara gufata Uvira na Fizi tuzashira. Tutabakia nyuma na kizazi kitaisha. Ndababwiza ukuri n'ibisekuruza n'abuzukuruza bacu bazashira. Ngayo nguko.